amenileta kwako, amenileta kwako, nikuhubirie, nikutabirie, nikujuze haya, nikuhubirie, nikutabirie, nikujuze haya. Huyu Bwana amenifundisha kweli, Mungu wangu amenitengeneza. Palipo baya amefanya niwe nuru, kawabadilisha maadui wamekuwa marafiki. Yesu nakupenda, nakupenda, Yesu nakupenda, nakupenda, umenitoa mbali, mbali, toka mbali, toka mbali, amenileta kwako, amenileta kwako, nikuhubirie, nikutabirie, nikujuze haya, nikuhubirie, nikutabirie, nikujuze haya. Juu ya wakati, nyakati, wakati huu, juu ya nyakati, wakati, nyakati hizi. Pengine unajiuliza, unatafakari, ni nini haya yanayoletwa? Pengine unayajua au huyajui, lakini Mungu amenileta nikuhubirie, nikutabirie, nikujuze haya, nikuhubirie, nikutabirie, nikujuze haya. Mungu amenileta kwako leo, amenileta ili upate kuingia katika jiji lile takatifu, panda itakapolia. Tazama uzuri wa dunia, lakini yaliyotabiriwa na Yesu Kristo wa Nazareti yamekwisha kutimia. Mathayo 24 mstari wa kwanza hadi wa 51. Yesu anazungumza juu ya nyakati za mwisho kuwa ni za hatari, kwa maana watatokea wakristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapotosha hata wateule wa Mungu. Muonapo vita mataifa na mataifa, falume na falume, na ongezeko la maasi, ishara hii imeonekana: ushoga na usagaji, kama ilivyokuwa enzi ya Sodoma na Gomora. Inasikitisha uyaonapo mambo haya, jue siku ya unyakuo imekaribia. Mara baada ya ziki ya siku zile, jua litatua giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka na halitasalia jiwe juu ya jiwe pande itakapolia. Kutakuwa na kilio kisichokuwa na kifani, na kulumia ndugu yangu ukiikosa mbingu. Toka mbali, toka mbali, amenileta kwako, amenileta kwako, nikuhubirie, nikutabirie, nikujuze haya, nikuhubirie, nikutabirie, nikujuze haya.